Ilusio olatu bat abil gure herrian, eta aldaketa nahiak hartu ditu auzo, ospitale eta fakultateak. Soluzio erreal eta zehatzak behar ditugu. Etxe bizitza eskubidea da eta bermatuko dugu. Osakidetza zutik jarriko dugu. Unea iritsi da. Ilusio berri bat abil Euskal Herrian. Sentitzen duzu? Aldaketa da orain. Bozkatu Euskal Herria bildu. Eta orain bai jaso ditzagun txalo bero batez gaurko estariak Maider García de Vicuña, Mikel Otero eta Arnaldo Otegi txalo bero bat irurontzat eta ongi etorriak izan zaitezten gaurkoan agurainera. Oholtzara mesedez, eskerrik asko hemen egoteagatik guztioi, aupa zuek. Arratsaldeon agurain, zer moduz? Ni ongi, egia esan, pospozik gaur hemen berriro egoteagatik. Eskerrik asko denoi, plaza hau beste askotan bezala betetzeagatik. Vuestra presencia es la mejor energía para esta nueva campaña y para calentar el ambiente que hoy está fresco, ¿verdad, Arnaldo? Bai, murgilduta gaude kanpainan jada. Eta hemen gaudenez, aguraingo tulipanetaz hitz egin nahi dizuet gaurkoan. Egiten ari garenaren metafora ederra delako. Santa Maria Elizatik hurbil dagoen Zubitxo parean hemen metro gutxitara, urtero loratzen dira tulipan batzuk. Agian ez duzue gogoan izango, baina nik ederki gogoratzen dut lore horiek noiz eta zergaitik landatu ziren. Herri honetan EH Bildu gobernuan zegoelako lehen aldiz eta ni alkate nintzen. Sabéis que en 1564 Agurain ardió.
y con mucho esfuerzo y colaboración de sus habitantes volvieron a construirse las casas que hoy vemos y la vida siguió, dándonos la opción de estar hoy aquí. En colaboración con Garayón, creamos un pequeño homenaje a aquel paraje, en el que de una tierra quemada y seca empezaron a brotar tulipanes por primera vez. Año a año vuelven a florecer. Da igual cómo de duro haya sido el invierno, da igual si alguien ha pisado esa tierra, porque sus semillas se plantaron bien, con tiempo, con cuidado y con mucho cariño. EH Bildu es eso, es sembrar despacio y bien, para que de este pueblo brote lo mejor, lo que merecemos. Zuek oso ongi dakizue hori, etengabeko lana egiten ari zarete duela urteak. Herritarrak elkartu, ezberdinen arteko elkarlana sustatu, herritarron beharrak erdigunean kokatu eta urtez urte zailtasunen gainetik indartsu loratuz. Euskal Herria Bildu poliki eta sendo loratu da. Euskal Herria Bildu zeozer baldin bada, hemen bildu dugun indar guztia da. Tulipan bakarra zegoen lekuan, 3 loratu dira, eta 3 dauden lekuan, 7 izango dira laster. EH Bildu es el resultado de todas las semillas que vamos poniendo con nuestro esfuerzo y cariño, y así en cada pueblo. Somos cada vez más en Agurain, somos cada vez más en Araba, y vamos a ser más en Euskal Herria el 21 de abril. Eta hori horrela da, proposamenak ditugulako bizitzak duintzeko, eraldaketarako aukera berriak zabaltzen ari garelako. Eta hori guztia posible izan da, beti aldarrikatzen dugun komunitate honi esker, zuei guzti esker, gu eder honi esker. Eta gu horren indarra da aurrera egiteko giltza. Zuen indarra behar dugu aldaketa eman eta sendotzeko. El cambio está llegando, y si empujamos con todas nuestras fuerzas, llegará en pocas semanas. Bultza egin eta berriz ere egingo dugu. Ongietorriak ekitaldi honetara, eta jaso dezagun txalo bero batez, Mikel Otero Gabirondo. Hotza, nork esan du hotza. Arratsaldeon, Agurain, arratsaldeon Lautada. Os aseguro que venía por el camino tarareando esa famosa canción de Pablo Linares que decía la de yo pisaré las calles nuevamente y ahora entenderéis por qué. Zenik esker batekin hasi nahi dut, Lautadari oroar eta Aguraini bereziki. Aldarrikatzen ari garen ziklo politiko aldaketa dagoeneko Lautadan eman delako. Eta gaur, nik desio politiko txiki bat beteko dudalako hemen Agurainen. Ez da, ez lehena eta ez bigarren aldia kanpaina ekitaldi batean parte hartzen dudana Agurainen. 2016tik ona hainbatetan tokatu zait. Baina niretzat, zuentzat ez, baina niretzat bai, lehen aldia da Aguraineko udala berreskuratu genuenetik hitz egiten tokatzen zaidala, eta benetan pozgarria da motxilo alkatea den Agurain batean zuen aurrean hitz egitea. Zuena da meritua. Eskerrik asko, plazer hau emateagatik. Izan ere, Lautadan, 8 udalerrietatik, 6 udalerrietan Euskal Herria Bilduk gehiengo osoa du. Eta indar hori, orain, hauteskundeak Araban erabakiko diren une erabakigarri honetan, aldaketaren mesedetan jartzea tokatzen zaigu. Eta ez daukat inongo zalantzarik Lautadak bere ekarpena egingo duela. Eta ez da kasualitatea Lautada hauteskunde hauetara egoera honetan iristea. La política del boca a boca, la política de cercanía, la centrada en las necesidades, la que no toma a la gente por tonta, la política de menos promesas y más manos a la obra, termina dando sus frutos. Azken aldian, asko hitz egiten ari gara, jendearen arazoei erantzun zehatzak eman behar dizkiogula. Eta horri, Lautadan, eguneroko politikagintza deitzen zaio. Izan transizio ekologikoari lotuta, izan lehen sektorearen arazoei erantzunak emanez, izan etxe bizitzaren garestitzeari lotuta, egunerokoan esku hartze gaitasuna daukagun leku guztietan, horra agertzen dira Euskal Herria Bilduren ekimenak. Esta misma semana, sin ir más lejos,
hemos conocido la compra de un edificio por parte del Ayuntamiento de Asparrena para reformarla y ofrecer viviendas de alquiler social. Que, por cierto, se suman a las viviendas de alquiler social para jóvenes proyectados en Agurain mediante la rehabilitación del Palacio Bustamante sin salir de este casco histórico. El Centro de Transformación de Alimentos es ya un proyecto consolidado gracias al Ayuntamiento de Don Emiliaga y la ADR de Lautada, que empezaron con un proyecto de limpieza, cribado y envasado de legumbres hace unos años y hoy cuenta ya con otras actividades como sacrificio de pollos, la elaboración de aceites o la molienda de grano para hacer harina, donde cada vez participan más productores del entorno. Y estos y otros productos locales podrán tener su punto de venta y degustación en el nuevo proyecto de la venta del patio, que en estos momentos está en construcción y que inaugurará el Ayuntamiento de Barrundia este mismo verano. A menudo hemos hablado, y no me voy a repetir, del trabajo que han hecho Txelo, todo el equipo de Asparrena en relación con la transición energética, pero ahora también en Agurain, el Ayuntamiento ya tiene proyectada una red de calor que suministrará agua caliente y calefacción a los edificios públicos para sustituir los combustibles fósiles por biomasa de nuestros montes. Egiten ari zaretenaren adibide batzuk besterik ez dira hauek, beharrei egokituak eta norabide onean. Egiteko beste modu bat dagoela erakusten ari zarete, eta hori da Arnaldok horren bestetan aipatzen duen Euskal Herria Bilduren xirimiria. Hori da gure indargune nagusia, eguneroko lan horrek egiten du Euskal Herria Bildu erakargarri. Hor bai Euskal Herria Bildu modan zergatik dagoenaren azalpena, eta bai orain hauteskunde hauetan hain txukun egindako lan guzti hori baliatzea tokatzen zaigu. Hori baliatzea tokatzen zaigu, ze sentitzen dut esatea, baina ez dakit lortuko dugun kanpaina hasieran proposatzen genuena. Guk proposamenen arteko elkarrizketa bat eskaintzen genuen. Guk eztabaidaren maila igotzea eskatu genuen. Guk lasaitasunetik aritzea eskatu genuen. Guk gure proposamenen inguruan hitz egin nahi genuen eta ari gara. Baina badirudi batzuen ezintasuna eta besteen urduritasuna gailentzen ari dela. Egunotan, medioetan, ez dakit jarraitzen ari zareten, mundu guztiak badu zerbait esateko Euskal Herria Bilduri buruz. Askok, tamalez, pozoia zabaltzen dute. Bultzada herritarrarekin gorantz doan espazio politikoa trabatzeko asmoarekin. Benetan, ikustekoa da guri buruz esaten ari direnak. Badira klasiko batzuk, ez? Que si tenemos una agenda oculta, que si nuestro proyecto es excluyente, baina badira beste batzuk, gure programa irakurri ere egin gabe, edo are okerrago esaten duguna erabat bihurrituz, gauza harrigarriak esaten ari direnak. Hoy, sin ir más lejos, algunos escriben que más que un programa tenemos ocurrencias, por ejemplo, o que pretendemos expropiar las casas a la gente. Y así es todo el día, y te tienes que reír. Pero la que más gracia me ha hecho de todos esos comentarios malintencionados, hoy, ha sido una columna de opinión, no os digo el medio, que decía que el nuestro es un programa marxista. Un programa marxista, pero de Groucho Marx. Atentos y atentas, porque nos dedicamos a escuchar lo que propone el PNV y añadir 2 huevos duros, como en la película del camarote de los hermanos Marx. Pues igual como chiste tiene gracia para algunos, pero lo más curioso es que para ilustrar esto han puesto un ejemplo de Lautada y se refieren a la propuesta del servicio de cercanías que ahora algunos nos vienen a proponer. Eta araiara etorri ziren esatera. Guk orain antza, beraien entzun eta pixka bat gehiago proposatzera mugatzen gara. Es decir, que después de llevar años proponiendo un servicio de cercanías que vaya desde Altsasu hasta Miranda, pasando por Lautada, por Gasteiz, recuperando las estaciones abandonadas, dando servicio a los polígonos industriales, después de negociar una partida en Madrid para estudiar una alternativa de tren social, de haber ido en delegación a explicarlo Txelo y compañía, de llevar años en contacto con la gente movilizada, ahora nos vienen. ¿Y quiénes
nos vienen? ¿Los que han ninguneado y abandonado las cercanías? ¿Los que llevan años apostando para que se haga una nueva brecha alautada para que veamos pasar, si eso dentro de 20 años, un tren a toda la hostia que no dé servicio aquí al Eskualde? Y vienen ahora a proponer un servicio y solo desde Araya hasta Manzanos. Pues a ver si es verdad que la cosa va a ir de los huevos duros y de los ovarios duros. Y visto lo visto, lo que me pregunto yo, ¿somos nosotros los de las ocurrencias? Benetan. Ez dut uste herritarrek hau merezi dugunik. Eta gure ustez, iritsi da ordua behingoz, jendea errespetuz tratatzeko. Jendea errespetuz tratatzeko. Ulertu dezaket batzuentzat ez dela erraza, horren beste denbora arazoak ukatzen aritu eta gero. Guk agian ez dugu beti lortuko, baina jendearen kezketatik gehiegi ez urruntzen saiatzen gara. Eta jendearen behar eta aldarriei erantzun behar diegu, lautadakoei ere. Gure konpromisoa, beraz, herritarrak entzun eta herritarrei erantzutea da. Badakigu, lautadan ere, osasun zerbitzu publikoarekin dagoen kezka, atzo Ebak kontatzen zidan, non zaude Eba? Ebak kontatzen zidan, berriro, larumatean aguraingo pakera joan, berriro medikurik ez. Horregatik, Osakidetza berriro altxatzeko urgentziazko neurriak hartuko ditugu bai, baina lehen arreta indartzeko medio gehiago jartzeko konpromisoa hartzen dugu. Baita kontratazio politikaren bitartez profesionalak erakartzeko. Baita gobernantza partekatu baten bidez Osakidetza hobeto antolatzeko. Badakigu baita lautadako pentsionistak zenbat eta zenbat denboran mobilizatu zareten pentsio duinen aldarriarekin. Horregatik, besteak beste, gutxieneko pentsioak osatzeko konpromisoa hartzen dugu. Badakigu gazteak lautadan geratzeko etxebizitza politika aldatu behar dela, eta etengabeko prezioen gorakadari eutsi eta behar beste alokairu sozial eskuragarri jartzeko konpromisoa hartzen dugu. Badakigu ere, lehen sektorearen gainberarekin kezka bat badagoela. Horregatik, nekazarien duintasuna berreskuratzeko gutxieneko prezioak ordaintzen zaizkiela kontrolatzeko konpromisoa hartzen dugu. Erreleboa egon dadin. Eta aldi berean, eredu agroekologiko baten aldeko apustu sendu batekin konprometitzen gara. Badakigu, eta esan dut, mugikortasunarekin eta azpiegitura politikarekin kezka dagoela, eta aipatu dut tren sozialarekiko gure jarrera. 21. mendeko mugikortasun jasangarria gure herriak garraio publiko erakingor batekin kohesionatzea da. Badakigu baita transizio energetikoaren desordenarekin kezka dagoela. Horregatik, gure lehen neurria lurraldea antolatzea izango da nekazal lur baliotsuenak mantenduz. Eta guzti honi lotuta, gaur jakin dugu, Estrasburgoko Europako giza eskubideen epaitegiak lehen aldiz, estatu bat kondenatu duela, Suitza, larrialdi klimatikoaren aurrean neurri nahikoak ez hartzeagatik. Epai historikoa da eta epai loteslea da. Ez dago zalantzarik premiazkoa dela larrialdi klimatikoari aurre egitea eta horretarako asmo honeko gobernuak behar ditugu. Agenda partekatu eta argi batekin lan egingo dutenak. Erabaki interesatuei uko egingo diotenak eta eraldaketako grina zabortegi batean botako ez dituztenak. Necesitamos gobiernos con propósito, con una agenda clara y compartida, que dejen de tomar decisiones interesadas y, sobre todo, que no tiren por un vertedero la necesidad y la voluntad de transformación que tiene este país. Ez dira erronka makalak, urte asko dira inertziari lotuak eta arazoak metatzen joan dira. Herri txikia gara, nazioarteko urna hasietan gabiltza, eta aurretik aipatu ditugun arazo guzti hoiei aurre egiteko, gure burua gobernatzeko gaitasuna urgentziaz handitu behar dugu. Politika gehiegi daude gure eskuetatik eta gure eskumenetatik kanpo. Eta hori zuzentzen hasteko,
Gure herriaren zati honek behingoz estatus politiko berri bat behar du, pausoz pauso subordinaziotik aterako gaituena. Dena eraldatu behar bada, eta bada, dena erabakitzeko gaitasuna behar da, eta beraz, argi gera dadila, ez diogu ezeri uko egiten. Beraz, lagunak, hauteskunde historiko batzuen aurrean gaude. Lehen aldiz, ezker independentistak hauteskunde autonomikoetan garaipena lortu dezake. Eta hori, tesitura honetan egotea, sekulakoa da. Gero herriak erabakiko du, betiko moduan, irabaziko dugu, edo ez. Gobernatuko dugu, edo ez. Baina ez izan zalantzarik, biharamunean ezer ez dela berdina izango. Eta gainera Araban, aliziente extra bat daukagu. Hemen erabakiko baita dena. Horrela da. Termino, pero eso sí, antes de terminar, os tengo que dar una información. Que a la vez es una buena noticia, es una mala noticia y es una noticia del copón. Y lo voy a llamar el caso Xabi Goikuria. Está asustadísimo, no sabe ni lo que le viene. Azalduko du, Xabi, egon lasai. Legebiltzarreko 2016ko hauteskundetan, Arabatik, 5 legebiltzarkide atera genituen. 2020an, igo, eta 6 atera genituen. Eta 7garrena, boto gutxitara gelditu zen. Orain, gorantza oazenez, 7garren hori, se da por descontau. Eta zerrenda prestatzen hasi ginenean, 8garren eskainu batekin amesten hasi ginen. Pero la movida es que a día de hoy no hay ni una sola encuesta que nos dé menos de 8 escaños. Y lo que es peor, o mejor, es que están apareciendo encuestas que nos dan la frivolidad de 9. Y claro, aquí viene el lío. Porque el 9 en la lista es Xabi Goikuria. Eta, claro, hemen dana batera dago albiste ona, txarra eta superona, eta azalduko dut. Ze, claro, 9 eskainu ateratzen baditugu, takatun, hauteskundeak irabazi ditugu, ¿vale? Baina, claro, 9 eskainu ateratzen baditugu, Xabi Goikuria legebiltzarrera da. Y claro, aquí el bombero soy yo. Pero el 112 de Euskal Herria Bildu, el teléfono de emergencias, es Xabi Goikuria. Y me están entendiendo perfectamente Chelo, Mochilo, Erika, Lourdes, todos en Lautada o Unai en Zuya, me da igual. Porque bien sabemos todos lo que es tener una persona que siempre te responde, que siempre está ahí, que le dan igual las 8 de la mañana que las 8 de la noche, o que sea martes o que sea domingo. Digo más, nik legegintzaldi hauetan, 2 legegintzaldi hauetan, 700 ekimen baino gehiago aurkeztu ditut. Ez nuke jakingo esaten zenbat, baina dozenaka izan dira Xabik eskatuta egin ditudanak. Que hay un vertido en el río Eguileor, lo de Aldanondo. En minutos tengo a Xabi pidiendo que pregunte al gobierno. Que han publicado unas ayudas, que ha salido un estudio informativo, todo. Os tengo que reconocer que entre el gobierno y Xabi Goikuria no sé quién me ha dado más guerra. Beraz, niretzat pertsonalki, Xabi, legebiltzarrean sartzea, albiste ona da. Aldi berean, udal askorentzat, pixka bat umezurtz geratzea litzateke, eta aldi berean, hauteskundeak irabaztea suposatuko luke, beraz, albiste superona. Así que, os propongo un trato. Vamos a tope con todo. Que Xabi entra en el Parlamento, no pasa nada. Perfecto, hemos ganado.
os lo prestamos a los ayuntamientos a ratos para que pueda seguir haciendo esa labor impresionante e impagable que está haciendo hasta ahora. ¿Trato? Trato. Igual rato txarra pasatzen ari zara, baina ez dakizu ze gogoa nuen hau egiteko, Xabi, bihotzez. Eskerrik asko. Amaitu dut. Uste dut ez dela beharrezkoa aurkezpen gehiegi egitea orain, herri honetako azken hamarkadetako esango nuke buruzagi politiko handienari. Zuekin, Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia, Arnaldo Otegi. Arratsaldeon guztioi, beti ohitura izan dut esateko hildo politiko zuzen bat martxan jartzeko lehenik eta behin azterketa zorrotza egin behar dela eta realitateari zuzen begiratu behar zaiela. Eta bai, hemen hotza egiten du. Eta nik ez dut txamarrarik kenduko gaur. Bestea beste baditugulako egun asko oraindik ere lan egiteko eta beraz, ni txamarrarekin egingo dut hau. Agur terdi eta mila esker etortzeagatik badetu zuten meritua, halako egun batean hemen egoteko. Beti esan dut hemen eta ja egia da askotan egon naizela Agurainen eta ja batzutan ez dut gogoratzen hainbat anekdota kontatu ditudan eroez, baina askotan pentsatu dut eta gaur ere aipatu izango dut hemen nik Agurainekin badudala harreman nahiko luzea eskualde honekin eta herri honekin. Ni txikia nintzenean, egun batean ni ere txikia izan nintzen, pentsatu, ez dela gauza arrarorik, Barriako udalekuan egon nintzen, bai? Klandestinitatean, txikitatik, bai? Eta beraz, badu horrek zerikusia ere, zeren eta gero ilegalak izan ginen tarte horretan ere, pues hemen makinatxoko bilerak egin ditugu, eta zentzu horretan nolabait ere badaukat harreman berezi bat. Baditut ere beste gogorapen batzuk, agian orain historikoki beste realitate politiko batean baldin bagaude ere gogoratu dezakegunak. Aguraineko batzokian egin zen Lizarra Garazi sinatu baino lehenago azkenetariko bilera bat. Eta gogoratzen dut, ez genuela klandestinoki egin, baina bai oso diskretuki, zeatik zuetako asko zudeten, batzokiaren parean presoen aldeko konzentrazio bat egiten, eta behartua egon ginen, nolabait ere denbora pila bat barruan egoteko inork ez ikustekoan bilduta geundela. Beraz, baditut anekdota pila bat herri honetan. Eta beraz horre lotura berezi bat egiten du. Egia da, Mikelek esan duen bezala, kanpaina hasieran joku arau batzuk proposatu genituela, gonbidapen bat egin genin, mundu guztiari, alderdi politiko guztiari, kanpaina honetan 3 provintzia hauetan, kanpaina honetan parte hartzen dutenei. Egia da, askotan ez daukagula arrakasta handia, baina insistentea gera. Eta insistentea gerenez uste dugu ardura politikoagatik beti ere errepikatu behar dugula gauza batzuk. Mikelek esan ditu batzuk. Herri batek, euskalduna, ero beste herri guztiek, errespetoa merezi dute. Eta zentzu horretan merezi dute bakoitzak bere proposamenak zintzotasunez, lasaitasunez, apaltasunez, serenitate guztiarekin eta rigore guztiarekin azaltzea. Eta hemen gu gonbidapen bat egin genion mundu guztiari, esan genion, bueno, mundu guztiak baditu proposamenak omen, mundu guztiak azaldu dezaiola herri honi zeintzu diren, errespeto guztiarekin. Eta, bueno, konprobatzen ari garena da Mikelek esan duena, ez? Bilduko proposamenetaz hitz egiten du, eta beste guztiaz egiten dute Bilduko proposamenetaz hitz egin. Horrek zentralidade politikoa ematen digu, baina eskertuko genuke besteek ere, guk egiten dugun bezala, lasaitasun guztiarekin bere proposamenak nolabait ere azalaraztea. Egia da, bigarrenik esan genuela
Importantea da ez importatzea Espainiar politikatik zaborkeria, zabarkeria, iseka, manipulazioa, gezurrak eta bar. Uste dugulako herri honek merezi dula beste maila batetako eztabaida politikoa eta gu horretara aritzen gara. Eta horretarako nolabait ere egin dugun apustua. Eta hirugarrenik esaten genuen, eta kasu egin gauza batetara, 22 pasatuko da eta 22 etorriko da. Eta 22an arazoak hor egongo dira. Eta 22an hitz egin beharko dugu. Eta 22an akordioak lortu beharko ditugu. Eta 22an herri honek bozkatu duenari errespetoz begiratu beharko diogu. Bueno, gaur Pello entzun dut Radio Vitorian oso ondo egonda gainera, eta gauza bat esan du, agian jendeak bergoratu behar du egin dugun joku arau hauen inguruko konbidapena, baina egia da baita ere que este es un país que necesita que igual en esta campaña electoral, además de decir cuáles son nuestras diferencias, busquemos con ahínco los espacios y las superficies que pueden, en definitiva, convertir algunos espacios en espacios de colaboración y de acuerdo. Eta ni ados nago Pello esan duenarekin. Hau da, agian, kanpaina hau aprobetxatu behar da ere bai, eta 21tik aurrera aprobetxatu behar da ere bai, hori egiteko. Orduan, saiatuko gera hemendik aurrera kanpaina honetan, baita ere, ea alde positiboak aurkitzen dizkiogun bestek esaten dituzten gauza batzueri, zen eta orain arte entzun duguna, ez da izan oso eraikitzailea eta ez da izan oso nolabaiteko erakargarria. Baina badira gauza batzuk entzuten direnak batzutan eta nik aipatu nahiko nituzke. Voy a tratar de hacer, en función de la invitación que le hemos hecho al resto de partidos para que nos hablen de sus propuestas. Desgraciadamente somos muy insistentes en esto porque creemos que el país se merece un debate a la altura de las circunstancias y a la altura de este país. No lo conseguimos en ocasiones, pero a veces se oyen cosas que por lo menos queremos extraer para decir, bueno, al menos alguna vez dicen alguna cosa que puede ser importante. Por ejemplo, Andueza. Acabo de leer una publicación de Andueza en el Diario Público diciendo que Euskadi, para nosotros Euskal Herria, es una nación. Y esto es una cosa positiva, ¿no? Luego dice más, dice, Euskadi es una nación que jamás será un Estado, cosa que a mí me choca y me llama poderosamente la atención, porque alguien que se dice federalista entenderá y sabrá que en los estados federales hay estados federados. Por lo tanto, igual estamos de acuerdo incluso a que somos una nación y tenemos derecho a ser un Estado. Pero esto me parece que extraerlo de una entrevista en un medio público puede servirnos para darnos cuenta de lo que se está avanzando en este país y los marcos mentales en los que se está instalando todo el mundo. Por eso pensamos que Euskal Herria Bildu está marcando la política de este país y está marcando la política para bien en este país. Dicho esto, quiero decir una cosa. Nosotros no solo somos una nación, nosotros tenemos vocación de gobierno y de Estado. Y Euskal Herria es una nación que algún día va a ser un Estado. Pero no porque lo defienda una sigla política como Euskal Herria Bildu, un frente amplio como Euskal Herria Bildu, sino porque entendemos que la estatalización de nuestro territorio nacional es la que va a permitir hacer políticas públicas que hagan frente a los problemas reales que tiene este país en el siglo XXI. Y por lo tanto estamos convencidos y persuadidos de que la izquierda independentista, que es la primera fuerza ya en el conjunto del país, va a llevar a la población y a la mayoría social de este país a optar por una república propia y por una república soberana. Pasatu dira egun batzuk kanpaina honetan, eta zoritxarrez, esan dut, oraindik mundu guztia gutaz hitz egiten du, gaizki hitz egiten du, baina gutaz hitz egiten jarraitzen dute, gutaz hitz egin nahi dugu, eta horretan jarraituko dugu. Baina badira gauza batzuk argitzen ari direnak, eta gure ustez hori importantea da, garrantzitsua da. Zergaitik, jendeak bozkatzera jun baino lehenago alik eta informazio gehien eduki behar duelako. Eta hori ere jendea errespetatzea da. Ni goratzen dut orain dela denbora bat hauteskunde municipalak eman zirenean
herri honetan, EAJ-ko buruzagi batek dei bat egin zuela, eta deia hau izan du zen: llamo a los votantes del PSOE y del PP a que voten al Partido Nacionalista Vasco, porque eso evitará que Euskal Herria Bildu gobierne en Agurain. Y hago un llamamiento expreso a los votantes del PP y del PSOE para que nos voten, porque luego no vale echarse las manos a la cabeza. Eso se dijo aquí en las elecciones municipales. Resultado, mayoría absoluta de Euskal Herria Bildu. Resultado, mayoría absoluta de Euskal Herria Bildu. Zentzu horretan eta halako kontestu batean, berriz ere gauza bat esan behar dugu. Askotan esaten dugu eta berriro errepikatuko dugu. Hau ez da siglen arteko lehia bat. Hau ez da EH Bildu besteen kontra. Hemen eredu ezberdina daude eta bakoitzak bere eredua defendatu behar du. Pero cuando se dice, esta es una campaña polarizada en estos 3 territorios y al final esto va a ser una batalla entre Euskal Herria Bildu y el PNV, nosotros negamos la mayor, porque no se trata de una batalla de siglas políticas, ni de una lucha de siglas políticas, se trata de una confrontación de modelos. Y en nuestro modelo está Euskal Herria Bildu, evidentemente, pero en su modelo está el Partido Nacionalista Vasco junto al de la furgoneta, el Partido Socialista, y si hace falta y es necesario, como en Guipúzcoa, en Durango o en Gasteiz, el Partido Popular. Entonces, la polarización es entre Euskal Herria Bildu y un movimiento que busca alianzas con una sola y con un solo objetivo, que es perpetuarse en el poder. No hay proyecto político. Horregatik esaten dugu, hemen bi eredu daudela, baina eredu batean EH Bildu dago, eta bestean PNV, PSOE eta PP behar baldin badare daudela, horretaz hautatu behar du herri honek, entre el gobierno de la marmota o la fuerza política que cambia las cosas en este país para mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. Esa es la elección. Eta eredu horretan, baita ere badago ezberdintasun nabarmen bat. Guk gobernu kolaboratiboak bultzatuko ditugu, guk akordioak bultzatuko ditugu, guk herri itunak bultzatuko ditugu. Porque 22an, herri honetako zati honetan, arazoa jarraituko dute egoten. Eta arazoi aurre egin behar zaie. Eta guk eredu badaukagu horretarako. Guk ez dakagu marmotaren aliantzaren eta betikoa egiteko aliantza egiteko autua. Gu beste auto bat daukagu. Eta auto herritarra eta demokratikoa da gurea. Hay algunas cosas que ya sabemos de antemano que van a ocurrir en estas elecciones. La primera, que Euskal Herria Bildu va a ser la fuerza que más va a crecer en estas elecciones. Lo sabemos de antemano. Sabemos de antemano que en este Parlamento de los 3 territorios la mayoría, la inmensísima mayoría de los ciudadanos y ciudadanas van a votar abertzale, van a votar soberanista. Y sabemos que la mayoría va a votar por políticas a la izquierda de las que plantea el PNV, por políticas de progreso, por políticas de izquierda. ¿Qué tienen que hacer aquellos que se consideran demócratas y que se consideran además defensores de este pueblo? Respetar ese mandato popular. Y ese mandato popular lo que dice es más políticas soberanistas y más políticas de izquierda. Horregaitik guk egiten dugun proposamena da herri agindu horri bete egingo dugula. Hori da gure proposamena. Eta beste batzuk beste motatako apustu egingo dute. Eta azkenean zer? Azkenean herriak erabakiko du. Eta guk ez dugu esango irabaziko dugula ero ez, hori herriak erabakiko du. Baina herriak erabaki behar duna ez da sigla bat ero beste. Herriak erabaki beharko duena da hau. Zer aliantza politikak zer egiteko. Eta guk gauzak aldatzeko proposamen bat daukagu. Ez gu bakarrik, guztiekin, baina beti ere herri mandatu hori nola baitere ipar horratz bezala edukita. Eta hori da gure bertutea, eta horregatik igoko gera asko.
Mikelek esan du eta nik ere aipatuko dut, Araba horretan oso determinantea izango da. Oso determinantea izango da. Eta hori pozgarria da, Araban gauza asko egin ditugulako eta ongi egin ditugulako. Por cierto, Xavi, empieza a calentar que creo que sales. Hemen gauza asko eta ondo egin ditugu. Eta zentzu horretan, jendeak segurazki hori eskertuko digu. Guk apaltasun guztiarekin eta inongo arrokeririk gabe hartuko dugu herriak jartzen digun tokia eta herriak ematen dizkigun botoak. Nosotros y nosotras, la noche electoral, entenderemos dónde nos sitúa la gente con su voto en estos 3 territorios. Y esperamos que todo el mundo entienda de la misma manera el mandato popular y que entienda de la misma manera el mensaje que nos manda la gente. Egia da, eta berriz ere errepikatu behar dugu, oso gertu gaude, gauzak oso berdinduta daude, eta zentzu horretan hori guretzat ja amets bada. Bestea beste, hauteskunde municipaletan batzuk esaten zutelako gu kandidatoak aurkezten genituela eta beraiek aldundia gobernatuko zuten kandidatoak. Eta gauzak asko aldatu dira, askotan esan dugulako eta aipatu nahi dut berriz ere, la Euskal Herria de los valores, la Euskal Herria que tiene y mantiene inercias y estructuras en el país que tienen que ser superadas, la Euskal Herria que tiene una corriente subterránea social que está planteando valores alternativos y sociedades alternativas en términos nacionales y sociales, se está abriendo paso. Sirimiria gara eta heltzen ari gara. Eta orain gelditzen zaiguna da azken alegina egitea. Azken alegina toki guztietara heltzeko, jendea konbentzitzeko, inorekin sartu gabe, irrifarra inoiz galdu gabe. Gu sirimiria gara, heltzen ari gara eta helduko gara. Ez bada orain, hemendik urte batzutara, baina euki ziurtasun bat osoa. Este es un país que acabará siendo gobernado por la izquierda independentista y se convertirá en un Estado soberano. Ez dakagu inongo zalantzarik. Horregatik, konfiantza guztiarekin, lasaitasun guztiarekin, gu konfiantza osoa daukagu, oso lasai gaude, ez dakagu jendea atejoka lan publiko bat behar duelako, ez dakagu hipotekarik bankuekin, gu eskual libre dauzkagu gure politikak aurrera eramateko, gu gizon emakume librea gara, gu gizon emakume burujabea gara, gu euskalduna gara, eta euskaldun bezala badugu herri honentzako etorkizun alternatibo bat. Hori da Euskal Herria Bildu. Ez besterik, tresna bat, zertarako Euskal Herri libre bat egiteko eta Euskal Herri ezkerreko bat egiteko. Eta orain beste urrats bat emango dugu. Ziurtasun guztiarekin, urrats izugarri bat emango dugu. Eta gau elektoralean, gau magiko bat ospatu egingo dugu. Baina horretarako lanean jarraitu behar da. Eta hori gertatzeko herriak bozkatu behar gaitu eta herriak konfiantza eman. Ni konbentzituta nago hori horrela izango dela. Merezi dugulako, urteak eta urtea dramazkigulako, nola baitere herriz herri, lantegiz lantegi, instituto lana egiten. Este es un país y esta es una izquierda independentista que está llegando. Somos sirimiri, poco a poco. Lo importante es que los cambios se produzcan con solidez. Y nosotros y nosotras aportamos solidez al país. Es más, somos la columna vertebral que hace sobrevivir a este país desde el Ebro hasta la Adur. Somos su columna vertebral, somos los que cosemos país, somos los que hacemos comunidad y somos los que le ofrecemos a este país alegría, confianza, sonrisas y mucha determinación por construir un país diferente. Por eso vamos a hacer un gran resultado electoral y por eso ese resultado electoral nos va a llevar no a la soberbia, sino a una mayor humildad, a una mayor responsabilidad. Gestionaremos la confianza que nos dé este pueblo con absoluta responsabilidad. Beraz, lagunak,
hemen hotza egiten du, baina gau bero aukiko dugu apirilaren 21. Jendeak jakin behar du, lasaitasunarekin batera, konfiantza osoa daukagula herri honetan. Era batekoa. Herri hau, helduko da, merezi duen tokira, inongo ambiziorik mugatu gabe. Euskal Herria será lo que quieran y ser los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en este país. Mila esker guztiei egiten duzuten lanagatik. Mila esker guztioi herri hau biziri mantentzeagatik. Mila esker guztiari oraindik ere lan egingo dezutelako. Eta 21 ospatuko dugu. Eta 22 altajo. Bueno, Euskal Herria askatuta.